Ona thirikari igitabanagia muongorurio wa gucaria makiria ya ciana 200,000 iria itari iraingira thukuru. Kiama kia Aciari bururi-ini kiugite kuri na aciari mabatie gutacukirio makinya ma kiwatho kuona maigite ciana micii mugaru na watho. Kũringana na muikariri giti wa kiama giki Silas Obuhtas, kuri na aciari maigite ciana micii niguo gucirutithia mawira ma cibarua, angi nao magitanya uteithio wa ikundi cia andu a wendi mwega niguo megune kimuhuko. Lakini wazazi wengine wameweka wanafunzi nyumbani ndiposa watumie vyombo vya kukusanya pesa ya kufanya business ya kuuza omena, kuuza mbuta, kuuza sukuma wiki. Tunakataa haya maneno, tunasema hawa wazazi kama hawa wakamatwe mara moja. Kiama giki kiugite kuri na ripoti cia aciari matari maigiria kuguru thukuru kwaririria uria ciana ciao ingitwarithia na mbere mathomo o magicaragia mbeca iria irabatarania ta uria ministry ya githomo yaheanire mwerekera kuri arugamiriri a mathukuru kuiguithaniria na aciari. Serikali ilipatia wazazi nafasi ya kupeleka wanafunzi kwa shule na ikasema wawe na viatu, wasiwe na socks, wasiwe na tai. Wacha fees peke yake, hata tai peke yake. Wanafunzi waende kwa shule, serikali imesema. Serikali ikizungumza imezungumza. Mzazi ni nani akataza mtoto kukaa nyumbani, akataza mtoto akae nyumbani ati hana fees? Mayamo kiterere arugamiriri a mathukuru mathite na mbere kuhurana na nditi cia mathomo thini wa gikiro kia junior secondary. Kinyagia riu thukuru imwe ikigumirwo ni ukunderu wa irathi na unyihu wa arutani. But we believe the government is working through ways in also deploying the teachers who qualify among our teachers to join the 7 teachers so that the children are fairly taught all the subjects and learning areas. We are recommending kama parents, kama wale walikuwa wanafunza standard A, class 8 and class 7, why can't they be allowed as far as on diploma and C plane aendelee kufunza to cap that shortage ya teacher shortage in junior secondary school. Akiaria hindi ya gikaro na nyititemi sekta-ini ya githomo, mubunge wa Mbere Geoffrey Ruko nioritie TSC kuhika mihango ya guthamia arutani aria maikiti hoya ria gucokio kaunti-ini no kuona uyu ni umwe wa maundu maria maracungiriria gucererwo kwa mathomo. Turauria TSC arimu aretu me thiini wa kaunti iria ciengi sub county iria ciengi aria maciaritwo ku Mbere ni tukumenda mauke guku nigetha mongerere orindi arimu aria meku no gutira uga atiri arimu aria twinao maruto mathia pana mekarwa kundu kuri kwi. Mucamanio-ini uyu anyititemi sekta-ini ya githomo maugite ukia ng'aragu na namba nene ya aciari kwaga gwikirira mathomo ni gatagati ka maundu maria macungiriirie thukuru nyingi gicigo-ini giki kwandikithia namba nini ya arutwo. Kwena ukame munene muno ciana cietu iria nyingi itirabata gwikara cukuru nundu wa gutura irio cia kuria thiini wa macukuru. Twana muikariri wa ciana cukuru nundu wa lack of desk kana gutura vandu vega va gwikara na irathi imwe ivano ngugu, lakini no ku renovate niguo ciana ikorwo ina vandu environment mbega thiini wa cukuru. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadurwa.